Fainora hagati ya Nyakibobo na Nyaruhaama ekirwa abarorezi binjo kwendera empaka zo kumanyisa no kurwanisa ebitokooza bwonko minyeto aho zigire kwendera timu ya Nyakibobo esingire ya Nyaruhaama na gori birahari 0. Timu 14 z'ebyaro zetabira omumpaka zitebekanisibwa ba National Drug Authority n'ekigendererwa cyo kurwanisa ebitokooza bwonko. Emirundi mingi tugezaako kunoonya abavubuka tubanoonyeza nga tugenda mu cultural institutions ezibatwala mu makereziya mu makanisa mu mizikiti okutuusa lwe twalowooza nti abavubuka abamu tebali mu masomero tebagenda mu makereziya tebagenda mu makanisa tebagenda mu mizikiti tebalina cultural institutions ne tugamba tugenda kubasanga tutya kwe kusalawo ne tugamba nti abavubuka bano katugende mu bintu ebisinga okubanyumira. As they play sport, we reach out to them, we engage them in models and ways on how to prevent drug and substance abuse. Kandi obwongo bwabulire noja kusoma gye noja kukora gye kandi noja kugira ensi yanyu omugasho. Ogu gutakatandikire habandizo gw'abakaza utimu ya Abaana mesingire ya nyongozi na gori birahari bisha. Timu zone zetabire mu mzitungire birabe biri mu uniform empira kandi abasingirwa bahirwe ekikopo emidari hamwe na sente.